lakini mbwa mwitu za ntumwa za Satani wale mitume wa shetani bo bakorana umwete inzukunzu bari kutubwira wao inyigisho wanatumika na ziyobya juhudi kubwa bari kutubwira inyigisho ziyobya. Gore yambara $500 reka adakitagira Biblia. Unaweza kutana mke anavaa nguo ya $500 na hana Biblia. Gasanga umugabo yakubisemo suit ari kugenda akimbagira. Unakutana mume ana suti nzuri anatembea akijivuna. Hata Biblia ya $20 hana. Kanisa la Mungu la wote lenye upendo. Kuna watatu wanaambatana. Watu kama Warundi wanakutana. Wakongomani nao sehemu yao. Wabembe nao sehemu yao. Mnapokutana wote kwa siku ya Mungu. Unakutana kuna kundi. Kuambia hiyo si kanisa. Kukitoro rya Kristo. Kwa sababu kanisa la Kristo ni umuntu umwe. Ni mmoja. Bakwiriye kuvuga kumwe. Kusema neno moja. Bagahumeka kumwe. Kupumua limoja. Kandi bakagira imigambo imwe. Na lengo moja. Niba ndi kuvuga ku ruhare rw'umushumba mu itorero. Ikiwa ninasema kwenye kazi za mchungaji. Ni rya toro riteremo macakubiri. Ni kanisa lisio na matengano. Uruhare rwa mbere umushumba akwiriye kugira muri iryo torero. Kazi ya kwanza mchungaji anastahili kuwa nayo ndani ya kanisa. Uruhare rwa mbere. Kazi yake ya kwanza. Ngo nukuriragira. Ni kulichunga. Amen. Amen. Nukuragira iryo torero. Ni kuchunga hilo kanisa. Kuba umushumba ntabwo ari icubahiro. Kuwa mchungaji si heshima. Kuko twabifashe muri iyi minsi. Kama vile wengine wanaichukulia leo. Kuba umushumba ni responsibility, ni inshingano. Kuwa mchungaji ni kazi ama ni jukumu. Chitiza mbabwire. Nataka niwaambie ndugu zangu. Reka mbabwire. Acha niwaambie ndugu zangu. Reka mbabwire mbwira bano bagabo bari hano. Acha niwaambie nikiwatazama hapa. Nimba ukwezi gushobora gushira. Na kama mwezi inaweza isha. Umwaka ugashira. Mwaka inaisha. Utazi ku muryango w'umukristo tuyoboye. Na haujue kwa mlango wa mkristo ambao unamuongoza. Witwa pastor mu magambo. Wewe ni pastor kwa maneno. Ariko inshingano warazinaniwe. Na jukumu zako zimekutupa mbali. Nimba ushobora kuburi mwitora witwa umushumba. Na kama unaweza ongoza kanisa ukiwa mchungaji. Utaza amazina yabo uyoboye. Na ujue majina ya wale unayalinda unachunga. Dukoresheje abakozi benshi b'Imana muri iyi minsi ntabwo bazi amazina yabo. Kuna wachungaji wengi wale hawajui majina ya Wakristo wao. Kubera iki? Kwa nini? Nuko batabona kayo kwicara nabo. Hawapate muda kukaa nao Wakristo wao. Ufite abizera. Tuna wale ni waamini. Bahuye n'ibikomere by'intambara. Wamekuta na tatizo za vita. Ufite abizera. Kuna waamini. Bafashwe ku nguvu mu ntambara. Walikumbwa walibakwa kwa vita. Ufite abizera. Tunao waamini. Bahungabanye kubera ibyo baciyemo. Walipata walichanganyikiwa kwa mambo kubwa walikutana nayo. Kwa shida ulizokuwa nazo na unakuja katika kanisa. Reka gutumbira amaturo, reka gutumbira icyacumi. Usitazame moya ya 10 na matoleo. Ibyo bintu birakenewe kugira ngo umurimo w'Imana gushe imbere. Vile vinahitajika ili kazi ya Mungu iende mbele. Ariko indamuru kwiragira gute? Ariko hii kondoo unaisahau namna gani? Urukwijana mu rwuri gute? Unaibeba wapi namna gani kwa kugira ngo izabone gutanga umusaruro w'amatameza. Iweze ipane matunda kwa kazi ya Bwana. Uyu munsi nibo hawe inshingano z'ubushumba. Ndugu yangu leo ninakupa kazi leo. Ntabwo ari icyubahiro. Sio heshima. Ntabwo ari titre ngo ubango nitwa pastor Hakiza Mose. Sio waniite mimi ni pastor Hakiza. Ni inshingano. Ni jukumu. Kandi n'umurimo. Na ni kazi. Ni devoir uhawa n'ijuru. Ni kazi unapewa na mbinguni. Kandi iyo devoir ukwiriye kuyikora neza. Na hiyo kazi inakubidi itumike vizuri. Ni mari ibintu bikomeye muri imesi. Na kama kuna vitu vigumu siku za leo, nico bitagitorero. Ni kanisa. Toro twarihinduye ibintu bisanzwe. Kanisa tumeligeuza. Ariko inshingano ya mbere nshuti yanje. Lakini jukumu la kwanza ndugu yangu. Ijuru riduhaye. Mbingu ambayo imetushushia. Nukuragira umukumbi w'Imana. Ni kuchunga kundi la Mungu. Kubera icyo ukwiriye kuziragira. Kwa nini uchunge kundi la Mungu? Jambo ryarambwiye ngo amasegaryana. Neno linaniambia mbwa mwito bamaje kwinjira mu mukumbi. Waliingia kwa kundi. Kandi ntabwo bashobora kubabarira intama. Na hawezi kuhurumia kondoo.
abakristo dufite ikibazo muri iyi minsi. Wakristo tuna shida siku za leo. Twebwe ntabwo dufite akanya ko gusura abakristo. Sisi hatuna muda wa twebwe ntabihe dufite byo kwiga Bible study. Sisi hatuna muda tena wa kujifunza Biblia. Ariko amasegaryana, lakini imbwa mwitu zantumwa za Satani, wale mitume wa Shetani, bo bakorana umwete inzukunzu bari kutubwira wao inyigisho wanatumika na ziyobya. juhudi kubwa. Bari kutubwira inyigisho ziyobya. Wanatufundisha habari za no, nimbizo ntama rero utaziragiye. Sasa wewe kama uchunge hizo kondoo, zizatawanyika. Kondoo hizo zitatawanyika. Utukufu kwa Mungu. Amen. Chingano ya kabiri. Ingine la pili. Nukugabura umukumbi. Kulisha kondoo. Kugaburira umukumbi. Kulisha kondoo. Murabizi neza umushumba. Munajua vizuri mchungaji. Abafite ingoni y'inshimbo. Ana fimbo hiyo nzuri. Kandi akazi k'iyi ngoni na fimbo yake nzuri nako kuragira amatungo ni kuchunga kondoo zake. Ariko mu nshingano zikomeza uyu mushumba, lakini kwa jukumu lake mchungaji, afata amatungo akaja kuyajana mu bwatsi butoshe. Anakamata ufugo wake anauchukua kwenye lisho mzuri, majani matungo kubwa anachukua mazi kumigezi. Anachukua ufugo ili uende ukakunywe maji. Atinda bagamije nkuko nabivuze. Hakuna lengo lingine kwake. Ukaba yiteze umusaruro muri ritungo. Ni kwani anahitaji faida kwa hizo kondoo. Inka itarishije ubwatsi. Kwa kuwa kama ngombe haikupata majani mazuri. Inka itangoya mazi. Kama ngombe haikukunywa maji. Towa ije musi ngurabona mamata. Utaingia utafute maziwa ndani ikamule. Tuve abakristo ndi batanga icacumi. Wakristo eti hawapane moja waku. Yego, harimo ibinani n'abagome badatanga icacumi. Ndio, kuna wale wana roho mbaya hawataki kupana. Ariko lakini tubategura gute? Je, tunawaandaa namna gani? Tubategura gute? Tunawaandaa namna gani? Tubategura gute? Je, tunawaandaa aje? Reka mbaheraza urugero. Niwape mfano. Naherutse guhagarara ku itorero ry'iwanje. Nilisimama kwa kanisa langu. Ja Kristo. Kanisa tuseme la Kristo. Yo Kristo ampamagaye ngo mbere umushumba. Kwa kuwa Kristo aliniita nisimamie. Nabira ngo muciba cy'amaturo. Nikamwambia ndege ya matoleo. Guheruka umunsi. Tangia leo. Kitari ciwo cy'abana. Isikuwe tonshaka $1 rimwe. Sitaki $1. Ni $1 muri jana koroma tindirigira ico rigura. Ni kama dola unaichukua Walmart sokoni inakosa cha kununua. Sasa unaileta kwa kanisa la Mungu ifanye nini? Abantu barasakuza. Watu wakasema ariko kuko mbasuraga. Lakini kwa kuwa mimi nawatembeleanga. Kuko buri muryango go mwizera nguzi. Kwa kuwa kila familia mimi naijua. Kuko mfite imisi nashize ku ruhande yongera na bibiganiro timetable. Kwa kuwa niliweka orodha yangu ya kuwatembelea na kuwa na masimamizi. Amafaranga wasige barayazana ntagute. Leo pesa wanazileta bila kununguniko. Amen. 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 Ni inshingano yawe hakiza. Ni juhudi kwa jukumu lako kanje n'abashumba bandi na wachungaji wengine kugaburira umukumbi, kulisha kondoo. Nta kindi gishobora gukoresha mu kugaburira umukumbi. Hakuna kingine unaweza tumikisha ni jambo ry'Imana. Ni neno la Mungu ndani ya Biblia takatifu. Jambo ryarambwe muri Timotheo ya 2:3. Neno linasema katika Timotheo ya 2:3. Ibyanditswe byera by'Imana. Maandiko matakatifu yanaandikwa. Ili tubona byahumetswe n'Imana. Hii Biblia imeandikwa na maneno ya kutoka kinywa Mungu. Kandi kwigisha. Ina usamani wa kufundisha. Wo guhanira umuntu gukiranuka. Na kukuongoza kuwa mwaminifu. Kukudukuza mu buryo bwose. Na kukomaa kwa utaratibu wote. Ngo tugire ibikwiriye byari byose. Ili tuwe na utaratibu na yale yafasayo. Shuti zanje kimenyetso cyerekana ko itorero ry'Imana rirwaye. Kimenyetso cyerekana ko itorero ry'Imana rirwaye muri iyi minsi. Sema inaonyesha kama kanisa inagonjwa siku za leo. Kandi ari abashumba dufite umurimo gukomeye. Na kama hapo ndiko wachungaji tuna kazi kubwa. Wasanga umugore yambara $500 reka adakitagira Biblia. Unaweza kutana mke anavaa nguo ya $500 na hana Biblia. Gasanga umugabo yakubisemo suit ari kuyendera kimbagira. Unakutana mume ana suti nzuri anatembea akijivuna. Hata Biblia $20 hana. Itorero ry'Imana ntabwo tugifite akanya ko gusoma ibyanditswe byera. Kanisa la Mungu hawana tena muda wa kusoma neno la Mungu. Facebook. Muda mwingi ni katika Facebook. Ibihe byose turi kuri TikTok. TikTok. Isi yamajije kudutwara. Dunia ilishawabeba. Psychologically twamajije kuva mu mwanya. Kwa ufahamu tumetoka kwa nafasi. Twamajije kurwara. Tumegonjwa tayari. Dukeneye umushumba afata inshingano ze. Tunahitaji mchungaji asimame afata yanchimba riyo ijambo ry'Imana. Akamate Biblia ndio. Kongeza tugarura bizera ku rufatiro. Ili turudishe waamini kwa njia ifasayo. Atari ijambo harimo kurwara bwaki.
Kama si neno hii unaweza kugonjwa kukosa malisho. Amen. 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 Iyo dusomye Abaheburayo 4:12. Tunaposoma Wahebrayo 4:12. Kuki ari ingirakamaro kwita kw'iri jambo? Kwa nini ni muhimu kufuasa neno ndani ya Biblia? Biravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Neno la Mungu ni lizima Kandi rifite imbaraga. na lina nguvu. Rifite ubugi bucaye impande zose. Na linanolewa sehemu zote. Iyo ijambo ry'Imana rikubera inyunganizi muri byose. Wakati neno la Mungu ndio ushauri wako siku zote. You abide in iyo wakati unaambatana na neno la Mungu li. Iyo wifatanyije mu jambo ry'Imana. Wakati unajiweka ndani ya neno la Mungu. Uba wubatse ku rufatiro rukomeye. Wewe umejenga kwenye msingi muhimu sana. Inshingano ya gatatu, ingine neno la tatu, ni ukuyobora intama no kuzitaho. Ni kuongoza kondoo na kuwa na juhudi kwazo. Imigani 27:23. Proverb 27:23. Ijambo rirambwira ngo, neno linaambia, gira umwete wo kumenya, kuwa na juhudi wa kujua uko imikumbi yawe imeze, vile kondoo zako ziko, kandi ufate neza amasho yawe, na uchunge kondi zako nzuri, kuko ubukungu budahoraho ibihe byose. Kwa kuwa kuko ubukungu budahoraho imisi yose. Utajiri hukae muda wote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuko umukozi w'Imana Stefano yabivuze. Kama vile mchungaji Stefano alisema, byaba biteye ikibazo, ni shida inaleta shida, byaba biteye n'ikimwaro, na inaleta aibu, byaba binababaje, na inaumiza mu myaka y'umugabo ahangaha, kwa miaka ya mzee hapa, kuri twebwe ni sogokuru, kwetu wamoja ni tate. Ashobora kuba afite nka 60 kuja kwinjira muri 70 ingahe musaza? Anaweza kuwa ni miaka 70. Afite 70. Ana miaka 70. Ariko muzi kumuhamagara mu cyubahiro reverend. Ni kwa heshima yeye ni reverend. Ariko muracakena yo reverend mu rugo h'icyubahiro cy'amagambo. Uwo reverend mu h'icyubahiro cy'amagambo, kumpa heshima ya maneno, muracamwifuriza guhagarara ku mashini n'umwana w'imyaka 18. Na munangali munahitaji asimame kwenye mashini kampuni, kandi ngalo itorero ry'abantu barenze 100, na akiongoza kanisa la watu 100. Habuze iki? Kumekosa nini? Nuko tudakora? Is it because you don't work? Habuze iki? Labda kuwe wakukana. Nuko Imana itaduhezagiye. Nani Priska? Habuze iki? Priska can sit with the Shari kiri igihe cy'umukozi w'Imana kwicara. Ni muda wa mchungaji kukaa miaka yake. Akajerirwa se abasengera uko bukene uko bwije. He can pray for you day and night. Shari kiri igihe cy'umukozi w'Imana kwicara. This is the days of a servant of God to see. Akajerirwa ari gucukumbira ibyanditswe byera kugira ngo aze gutoza abakiri batoya. He can exploit the Bible and come and preach in the church. Ariko muracamuretse kwa mukambana mu 70. You push him to go and work in the companies at his 70 years. Nuko muhangana murahamagara ngo reverend. And when you meet him, you call him a reverend. Kagute? How? Kagute? How? Nziko muri abana beza muzabitunganya mu zina rya Yesu. I think you'll put online in Jesus name. Ariko ndi kuvuga ku ijambo ri kuvuga ngo haboneka gufasha baraba bene data ku Cyongereza. Kupatikana wa kusaidia hawa wenzetu kwa Kiingereza. Habita ni changanya nikitia lugha tatu hapa. Nukuvuga ngo umushumba, mchungaji, nubwo ashobora kuragira intama kazitaho, mchungaji ama servant, ariko nawe akeneye care yanyu. Anahitaji care kutoka kwenu. Akeneye amasengesho yanyu. He deserves your care. He deserves your akeneye nawe prayers. ko mumusura. He deserves you to visit him. Akeneye inama zanyu. He deserves your guidance. He deserves your. Akeneye ko mufata ibihe bihagije muri kumusengera. He deserves you to have enough time to pray for him. Akeneye ko mumenya ko akeneye kwambara umuntu mukwiye kubimenya. He deserves you to know how he can wear, he can put a good nimwe mukwiye kugena uko arya. You have to decide on how he can eat. Kugira ngo akore umurimo w'Imana neza. So that he can exercise the work of God when he is happy in happiness. Abakozi b'Imana twamaje kunamuka kubera nta inzu y'Imana twayiguyemo. Many of servants of God have kabona ko ninjaje mukambani baranyirukaho mu nzu. If I don't go to work, then they will nirirwa ndi gusenga ubuzima ntabwo buraje imbere. If all my time is to pray, how will I survive? zanyu nkitorero. That is your responsibility as the church. Cyamuri ibibazo bifashe kumushumba ku mubiri. To
do everything regarding the abone uko basavinga iby'umwuka anezerewe, so that he can serve you when in happiness. amen, Amen. 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 Ubutumwa ndi kurangiza, When I'm concluding, izina iyo title wifuje mukozi w'Imana, the title you deserve, title wifuje cyangwa se Imana iguhamagariyemo ni ukwitwa pastor. Ile heshima ambayo umehitaji ni kuitwa pastor. Kandi uko navuza ko title muri misi ababire baragakunze, na wengi leo wanaipenda. Many people like to be called a pastor. Pastor. I'm a pastor. 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 Pastor ni ijambo rifite inyuguti zingahe? Pastor ni neno inayo rifite inyuguti 6. It has 6 letters. Reka dutangira twinjira mu mibare. Let's go in those letters. P. P. Inyuguti ya mbere itangiranye iyo title P. Thank you, Priska. Tamko la kwanza inaanza na hiyo tamko la kwanza P. Risimamia ijambo bavuga ngo prayer. Inasimamia kuomba. Isona ngo umushumba. Inasimamia mchungaji. Akwiriye kuba umuntu w'umunyamasengesho. Kuwa wa kuomba. P. Prayer. A pastor must pray. A pastor must take enough time to pray. He constructs his relation with God in prayers. Waswahili labda kuwa na muda mzuri. P ni kuwa na muda wa kutosha wa kuomba. P ya kwanza ile ya pastor. P atara masengesho. Unaishi kwa kuomba. Ahatari amasengesho. Kama hakuna maombi, ntabwo uzashobora izo nshingano. Hautaweza hiyo kazi. Ahatari amasengesho bakozi b'Imana. Kama hakuna maombi wachungaji, ntabwo twagira icyo dukora. Hatuwezi fanya lolote. Ariko amasengesho ni imbaraga. Lakini kuomba ni muhimu. Amasengesho ni intsinzi. Maombi ni shindo. Paulo na Sila bari muri gereza, walipokuwa ndani ya gereza walifunga, batashobora kwisaganya, walikuwa hawezi kujitingisa, barahindishije abarinzi, walikuwa wanawachunga. Biblia mu byakozwe n'intumwa irambwira, Biblia katika Matendo ya Mitume mu gicuku bararirimba, katika usiku akaimba, barasenga, wakaomba, iminyururu na minyoo yari baboshi bava ku maboko, zile kamba zilikuwa na wafunga zote zikakata. Amasengesho ni imbaraga. Maombi ni silaha. Hari umugabo ku mateka y'itorero, kuna mwanaume katika historia ya kanisa witaga John Knox wo muri Scotland, ni wa nchi ya Scotland. Mateka Scotland na ahantu wari afite ibibazo. Katika Scotland kulikuwa shida kubwa, na ahantu habaga ububandi budasanzwe butabaga hano, kulikuwa ujangili mwingi sana. Sio Imani muhamagara mu gihe cye, lakini Mungu akamuita kwa muda wake. Yumva babajwe n'akarere ke, akasikia naumia kwa sehemu yake, kwa Scotland ikwiriye guhinduka. Akasema Scotland ibadilike, byakunda mbigize intego, ni mpaka ibadilike, ni jukumu langu. Scotland ikwiriye guhinduka, Scotland ibadilike. John Knox afata ibihe aje imbere y'Imana. John Knox akakamata muda akaenda mbele za Mungu. Amenya ko tuzi ari amasengesho, akajua ya muhimu ni kuomba. Navuga ati Mana nje mbele zawe, akasema Mungu ninakuja mbele zako, nitajifuzo kila kirimo bibiri, ninakuja na mahitaji moja ndani na mbili. Nuko kwiriye kunyica nk'abakusi, ni ili uniue mimi nitoke kwa dunia, cyangwa uhindure Scotland, ama ubadilishe Scotland. Haleluya, haleluya, amen. Scotland yarahindutse. Scotland ilibadilika kwa kubera amasengesho ya John Knox, kwa sababu ya maombi ya John Knox. Mu mwaka wa 1892, katika mwaka wa 1449, mugabo wita Christophe Colomb, turamuzi muri history. Christophe Colomb, you know him in history. Tunamjua katika historia. Alikamata safari ya wiki 10. Numwe mu bavumbuye hano twicaye, tawaruzi kwisi. Ni mmoja aliyegundua hapa tunakaa nchi hii. Ariko uyu Christophe Colomb, lakini Christophe Colomb huyu, kuko yarazi ibanga ryo gusenga, kwa kuwa alikuwa na siri ya kuomba, mutu we yakoze ibyumweru 10 katika safari yake ya wiki 10. Amateka kanyereka neza yuko, historia inanionyesha vizuri, aho yageraga arusha kicara, alipokuwa nafika na choka na kaa, yaricaraga, alikuwa akikaa, akaryama kisaguza Biblia, analala msegemeo wake inakuwa Bible, yisaguza Biblia, anaomba Biblia ni kwa kichwa yake. Nimba kino gihugu kimeze uko kimeze, na kama inchi iko vile ilivyo leo, nubwo bari kuva mu murongo, hata kama wanatoka nubwo bamaje guhinduka no gutibya Imana, hata wamoyo wanaacha ya Mungu, ibanga ry'iki gihugu, lakini siri ya hii nchi, moto yao iri kuvuga ngo in God we trust, na lengo lao ndani ya Mungu tunaamini. Amerika yari yubatswe
ku bushobozi bw'Imana. Marekani Yari yubatswe inajengwa kwa ku misingi y'Imana. uwezo wa Mungu. Nubwo bari kubishingukamo, Hata wanaondoka, ariko iki gihugu ni igihugu cy'amasezerano. lakini nchi ni nchi ya agano. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Imana izanye impunzi. Na ndio maana Mungu analeta wakimbizi Niyo kutoka mpamvu Imana mbalimbali. injenye nawe. Ndio maana Mungu amekuleta wewe na Ituzanye mimi. hano hantu for the purpose. Ametuleta mimi na wewe kwa Intego yo kuza hano hantu jukumu ya kuja ntabwo ari hapa. ugusazira mu makampani. Lengo kuja hapa siku zekea Intego ndani yo ya kuza muri kampuni. aha hantu Lengo ya kuja hapa si ukuja twirirwa kuri TikTok. si kushinda kwenye ma TikTok. Intego ituzanye hano hantu Lengo kukuja hapa kugira ngo twongeze tuzane ububyutse hano hantu. ili tuamshe neno la Mungu wa mahali hapa. Amen. 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 Amina. Amen. Nshuti yanjye mwene data, Ndugu yangu, leo amasengesho ni ingirakamaro cyane. maombi ni silaha, ni kitu muhimu sana. Na amasengesho kandi gazagufasha. Amini katika maombi na ya maombi yatakusaidia. Kuko hatari amasengesho nshuti yanjye, Kama hakuna maombi ndugu yangu, ntacyaje imbere. hakuna itakaloenda mbele. Inyuguti ya kabiri, Pointi ya pili hapo ni A. Ni A. Pastor P then A. Ni abiding in Christ. Abiding cyangwa se kuambatana na Kristo. Kuambatana na Kristo. Kuambatana na Kristo. Intama turagiye ntabwo ari zacu. Wale tunao walinda kondoo zetu. Umutahiza naza tuzahabwa makamba tangirika. Kama mchungaji atakuja tutapewa taji lisilo. Kristo ni wenyine ntama. Kristo ndio mwenye kundi. Kugira ngo uziyobore izo ntama zitari zawe. Ili uongoze hizo kondoo zisizo zako za Kristo. Bisabye kuba ufite imibanire myiza na boss. Ni ili uwe na mawasiliano mazuri na boss. Pero abide in Christ. Ambatana na Kristo. Nuba muri Kristo. Uwe moja na Kristo. Kristo akaba muri wowe. Na Kristo ni mwako na mimi. Ukagira DNA ya Kristo. Uwe na DNA ya Kristo. Damu ya Kristo. Umurimo w'Imana gujaje imbere. Na kazi ya Bwana itaenda mbele. Aba Kristo nitugira DNA ya Kristo. Na wa Kristo tutakuwa na damu ya Kristo ndani yetu. Tuzakora ibyo gukiranuka. Tutafanya yaliyo yake. Kandi tuzagera kure mu izina rya Yesu. Tutafika mbali ndani ya Yesu. Jambo rya gatatu ni S. Neno la tatu ni S. Seeking. Shaka. Tafuta. Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka uko kibonwa. Tafuta ufalme wa mbingu muda ukiwa. Kini gihe cyo gushaka intama. Huu ni muda wa kutafuta kondoo. Ufite ntabwo zihagije. Hizi hazitoshi. Haracyari ibihumbi n'ibihumbi muri iyi city bitarakizwa. Kuna maelfu na maelfu ya watu wanahitaji kuokoka. Haracyari ibihumbi n'ibihumbi muri Kansas bitari byumva Kristo. Kuna maelfu hapa Wichita hawajui Mungu. Nakanya ko kwambara ingato. Ni muda wa kuvaa kijazi hapo. Kubwiriza ubutumwa bwiza. Unaenda hubiri neno la Mungu. Ugashaka izazimiye. Unatafuta waliopotea. Tiwichare mu office uzana wawe. Bila kukaa ndani ya office tu mimi ni pastor. Seeking the lostness. Seeking kutafuta ushaka. Jambo likurikiye ni T. Neno la ine ni T hagaze muri transformation. T ni kubadilika. Hakenewe impinduka. Kuna hitaji ubadiliko. Bisabye nguzana impinduka mu itorero. Wewe ulete badiliko ndani ya kanisa. Imani ishimwe kuko turacafite urubyiruko ruri kuza mu nzu y'Imana. Mungu asifiwe, tunao yusi wanakuja ndani ya Mungu kanisa. Hatabayeho ku approaching urubyiruko. Kama hakuna kuwakabilia kuwasogelea vijana, bazaba adapted n'imico y'iki gihugu. Wataharibika kwa tabia za nchi hii. Mwebwe muri gusaza muri kugenda. Nyinyi mko nazeeka mnaondoka. Itorero ejo ntabwo rizabaho. Lakini kanisa litabaki. Nimbara hando ku investinga. Na kama kuna mahali ya kuweka utajiri. Kushira imbaraga bazei. Kama kuna sehemu ya kutia nguvu. Mwite kuri aba bantu. Sana vijana hao. Nimba pastor abaye umusaza. Na kama mchungaji ni mzee. Mwagombye gushaka pastor w'abasore mukamwigiza ku birenge. Inabidi kutafuta kijana mchungaji karibu na nyinyi. Nimba secretary abaye umuntu kuze nka Jean Deje ubwanwa. Na kama mwandishi mureba abana bari kurangiza za high school no ku college mubigize hafi mu gihe vice vijana hawa mwapatie kazi ya Mungu. Iyo ni nzira yo kubategura. Ni tayarisho kwao. Kuko nibo bazakomeza umurimo w'Imana ejo hazaza. Wale ndio watatenda kazi ya Mungu kesho. Amen. 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 Transformation. Dukeneye impinduka. Kubadilisha T. Dukeneye impinduka. You need to transform. Dukeneye impinduka mw'abadamu mwe. Unahitaji kubadilika. Hari ahantu Satani amaje kutwinjirira. Kuna mahali shetani ametuingilia. Mu itorero ry'Imana haracyari imico ya gipagani. Kanisa kuna matendo mabaya ya shetani. Yo twagiye dukopa muri iki gihugu. Yale ambayo tumeiga kwa nchi. Kandi tutaza babitangiye impamvu zao. Walianza kwanza.
nta mwanya mfite kiyo nabahaye histoire intangira ibyo bintu. Oh, I don't have, sina muda wa Ariko kutosha. wenda buzangarura. Labda nitarudia hapa. Mushiki wanyu hano gatoya. Dada yangu kuja karibu hapa. Yego ntacu bitwaye. Usiogope kuja hapa. Uyu numudiakoneze mu itorero mubahagaze namubonye. Huyu alisimama katika wengine ni. Changamo kimwe nina mugora mushumba. Labda ni mke wa mchungaji. Yatwaye inda y'ukwezi kumwe. Amebeba mimba ya mwezi moja. Inda y'ukwezi kumwe agiye kwishira kuri TikTok. Mimba ya mwezi moja ameiweka kwenye mtandao. Hello. Hello. Mugiye gucelebratinga inda itari yavuka ngo ni baby shower. Mnaenda celebrate mimba mwezi moja ni baby shower. Hello. Hey. Hello. Mugatuma abagabo banyu barara batariye ngo muri baby shower abagore mwe. Munakosesha wanaume wenu usalama wasile ili ya baby shower. Muri gucheza byakomeye. Mukidansi mukanashira no kuri Facebook. Na mnaweka kwenye mtandao. Dukeneye impinduka mu nzu y'Imana. Tunahitaji badiliko kwa nyumba ya Baba. Dukeneye gucelebrating wavutse. Tunahitaji celebration ya aliyezaliwa. Ariko nimbo ugasanga nabagabo bafite umwana nkajanye agiye gupfukama imbere y'umugore. Unaona mwanaume anaenda piga magoti mbele ya mke. Dukeneye impinduka. Tunahitaji. Haleluya. Dukeneye impinduka. Tunahitaji badiliko. Muyandi magambo urukuramikirwa mara utabizi. Wewe unaabudu miungu bila kujua. Nimupfukamye imbere y'umuwo mwashakanye sibi n'urukundo ni ravu. Kama unapiga magoti mbele ya yule mlioana, sijui ujiye gusoma inditaravuka. Sasa asiye hayazaliwa wamaje kuramya ikigirwa mana. Kabla hajazaliwa wewe unaamini Mungu. Sasa ajereka ndangize. Najua muda umeenda, acha nimalizie. Dukeneye impinduka mu nzu y'Imana. Lakini tunahitaji badiliko kwa nyumba ya Mungu. Dukeneye impinduka mu ivuga butumwa. Tunahitaji badiliko katika habari ya Mungu. Dukeneye impinduka mu baririmbyi. Tunahitaji badiliko kwa waimbaji. Baririmbyi abasore. Waimbaji vijana. Urumuririmbyi urukudancing urukuririmbira Imana. Muimbaji una dance na muimbia Mungu. Ushuragenda nguone mu pantaro. Ugwe natembea kama aliyejinyambia. Umukobwa urukuririmbira Imana. Msichana unaimbia Mungu. Ushuragenda wambaye ubusa nk'umusazi zuba riri kuva. Tembea uko uchi. Dukeneye impinduka. Tunahitaji badiliko. Dukeneye impinduka mu nzu y'Imana. Tunahitaji badiliko kwa nyumba ya Mungu. Dukeneye kugira bizera bari mu mwuka no mukuri bari kuva mu ijuru. Kuwa na wale waaminifu wa kwenda mbinguni. Dukwiriye guhindura isi. Tunapaswa kubadilisha nchi. Isi ntabwo ikwiriye kuduhindura nshuti zanjye. Sio nchi tubadilisha pana. Impinduka irakeneye mu nzu y'Imana. Badiliko linahitajika kwa kanisa la Mungu. Amen. Reka turangize n'inyugute ikurikira. Tunaingia kwenye O. Tamko lingine. O ni obedience. Cyangwa se dukwiriye kuba umuntu wubaha Imana kumvira Imana. Anayeheshimu, anayetii. Obedience. Ara ni responsible. Ara hiyo ya mwisho. Wumve kuko nabivuze kare cyane ni inshingano kuba pastor. Jukumu. Hiyo jukumu yako sasa. Kandi izo nshingano ziha agaciro. Na hiyo jukumu uipatie samani. Pastor muracaje kuruhimbi mwambaye ikabutura. Mapasta munaenda kanisani na kaptura hii. Pastor wa bwa kabiri wejejwe akaja mu bantu yambaye isengeri. Pastor aliyezaliwa mara pili anaenda na hiyo underwear. Pastor abantu bakagutumira audio bari kugutukana ukabasubiza. Pastor wanakutukana na unawajibia. Muta kutukana na umujibia. Bakakuvuma na ukabavuma abakristo bawe abana bawe. Muta anakuchamba na kulaani na unamlaani kweli. Kuba pastor ni responsibility. Kuba pastor no kumenya iyo nshingano ukwiriye kuyubaha. Indanga gaciro y'Imana. Ukubona aho unyuze. Mwana ikona unakopita. Akabona ko upresentingi ijuru. Uhagarariye ijuru. Aone unasimamia mbingu. Ukubonye aho unyuze aho uri gukora akazi. Anakona unatumika fasi mahali. Bakibwira kuri umukozi w'Imana ntacu babwiye. Wajua wakutambua wewe ni mtu wa mfanya wewe ni mtumishi wa Mungu bila kuambia hata. Shuti zanjye igihe cyadusize. Muda my friends, muda umeenda. Ariko mu byukuri lakini kwa kweli hanze y'ibyo hari ibintu bitatu kwiriye kwirinda. Mbali na hiyo kuna vitu umurimo Imana iguhamagara ukore neza.
Mungu anakuita ili utende makuu. Ikintu cha mbere kuba pastor ntabwo bikugize umunyacubahiro. Kuwa pastor haikufanye mtu wa heshima. Uri umukozi wa bano bantu. Wewe ni mtumishi wa hawa watu. Nimba ushaka gushobora bano bantu no kubayobora neza. Na kama unataka uweze hawa watu kuongoza uje munsi yabo waje hejuru yao. Watii wende chini yao, wao waende yule yako. Nibo ba boss. Kwa sababu hawa ndio matajiri wako. Ndio watakununulia sabuni. Ndio watakununulia sabuni.